Bana banzambi nasa nijitalala bya kuditatu mzambi bikala neno mujina ja Kristo mkalenga wetu. Yeye wakumuka mubutumbikulu wakulwa kutukengela nenangechi maginu echi jaluzelu nedelwa zambi nenangechi maginu tulifilaine misuka ni mioyo yetu yonso kudi nzambi patu dibajisangisha bonso bagumutendelela mobulu wetu. Bana banzambi nedisanga bogupetana kabidilelu wamatukudigu ni mwanda mutegeta ngondo mwina yi bwatu tukumutendela mokulu wetu. Lelu ndi tukudinene jabe nan Kristo bwalbo didi tuku jampasaka jituku jakubika jakufone kubika kwa mkalenga wetu Yesu Kristo kubafwe udine moyo chendelelo nonko bumudichilela nutangala ja bwalwe mulumulwimpe kudikukwabo kudibakwabo mbwa bamwana anyi bateleja diri anzambi mumokulu wetu wachiluba mamanyisha janu bumutu jitu amba matukonso bwase tulombela aba badi mbinyongo felu badi bikala mumal makole badi basama bwana musambi mulelele abasambi nungune tutambukishika bidi tunga jetu munda mwachanza chanzambi amalu atoka dinao tumelelu njitu kuja mpasaka miabionsu nunika lantu dindi sanga bwa yeye wakashipiba kumuchumuchama kane kunyuma kwa matuka satu wakabika kapiti nunko kumpala kwa twetu kulomba nzambi bwa kubala didi anzambi ni kumva didi anzambi neto anju kuimba musambu wa bantu bonso uji lukama ni makumi ya sambombo musambu wa bantu bonso uji lukama ni makumi ya sambombo ujwamba ni Yesu uji mfumu munene
eyo twakuimba musambu mwimpe ujwambe ne Yesu mfumu munene wakabika kulufu nungune tulombe nzambi kumpala kwa kubala mkando wa nzambi ni kujungulula kabidi tulomba nzambi tatu nzambi nufugi wajulu ni wabuloba ni wabintu byonse bidibikalanga mu tatu wa mukalenga wetu Yesu Kristo men tudi tukusagidila ditukwedi mene dinene dituku dinene bwa benan Kristo fabuloba bujima bwa lufu ne dibika bya mukalenga wetu Yesu Kristo mbangilu wadita buji dietu mene bishimigidi mene bya apostolo bidi habwalwebu bwa dibika diandi kulufu bwalo bwa bobo badi bantemu balelel ngubo bwalwebu tatu wetu tudibadi sangish tutendelele mmokulu wetu tukulombo bwa nyuma weba atulombole hato abale mukando wa nzambi tumenye malwa takamana kumva kadibutu nabumba kuvulejana kuchikondo ne kuchikondo balu batudi ndita kamani jandi tukujalwa netetu kabidi netubika momuma bomu akabika mkalengo wetu Yesu Kristo munkachimwa bafu nyumo eba akangule michime yetu atulombo atabaje meso yetu akangule michime yabo bonso di bateleje di mudine ja Kristo mkalengo wetu amen. Bana banzambi netu bale mumukanda wajipungile jikulukulu na mujipungile jipyadi pekabiti mujipungile jikulukulu netu bale mumukanda wa Daniel chapitre 12 verse wakumudilu tonu kudisatu basheshe netu mumukanda wa Luka chapitre 12 verse mutonu kudijikumi neibiti mukando wa Daniel bajibambane chikondo cha kunshigidil kuchikondo achi Mikael mukalenga wa banjelo mulami wa bana benu na juke makenga ne ikaleku kacha chisamba cha bantu cha banga tone ku chikondo achi makenga bunungu kakadimanze kumweneka kadi muchikondo achi bana benu bonso badine menabo mafunda mukanda wa moyo ne bafande bafwe bambungi ne babike bakwabo bwakwikala ne moyo wa chendelele bakwabo bwakufishi bobo bundu ne kuvetujibwa chendelele badi ne menji ne bakenke bu bintu bya mujulu ne badi balombola bantu babungi kubwaka ne bakenke bu mitoto kashidi ne kashidi bafwe babungi ne babike bakwabo bwakwikala buno moyo wa chendelele mumukanda mulumulwimpe lwakafunda bukudi Luka chapter 12 verse mutonu kudi 12 kubika kwa Yesu kulufu ne malu makwabo ajitukwadi dituku jalumingu lwa bayuda bakashi bumuji dituku jalumingu lwa bayuda bakikisha bumuji mukenshi wa nzambi kadi fakacha butuku dituku ja kumujilu jalumingu bakashi bakalwa kulukita ni bintu bya mufuye mwimpe bya kalongolo labo bakasanga na jibwe
jo mushiku wa lukita baka bwela mu kabaka sangana chitalo cha mukelengi Yesu pagadibo balubakana bwa lwebu monayi balume babidi bakadibimane fabwifi nabo balwate bilulu biengelela faka chinabo faka tobo mpala fanshi balume baka bakonka ne nudi nukebela udine moyo munkachi mwabafwe chini ye kena kunoko wakubika nuvuluke bumwaka nwambila ye faka diye mungalelene budi mwana wa muntu nabo mbwakumufilabo mubyanze bya bantu babi ne bwakumushipa kumuchi muchamakanene bwa kubika ye kabiji fafita ku matuku asatu bakavuluka meyandi bakumuka kulukita bakafingana bakambila bayididi kumine umwene bakwabo bonso malwa onso bakashi aba bakaji Malia waku Magadala ne Yona ne Malia mamu wa Yakobo bakashi bakwabo kabakaji bakashi bakwabo kabiji bakaji nabo bakambila bapostolo malwa kadi meya akajibu byakulakula ku machu abo kabaki tabuja mwakabambila bo kadi Petelo wakabika wakayelubilu kulukita wakinangila wakatangila mu wakamuna bilulu bya len fabwabi wakafingana kwandi ukema bwa malo yeye kena kunoko wakubika nuvuluke bumwaka nwambila ye fakajiye mungalela yeye wakubika nuvuluke mwaka nwambila ye fakadine no mungalela yeye wakubika nuvuluke mwaka nwambila ye fakadine no mungalela kumpala kwa ku jungulula didi anzambi netuimbe kabidi musambu wa bonso udinomba luka mamakumi atano na chitem 159 mulukita lwandi uvomulale musambwe u twakusungulu mumyakulu idishilana yemu muchiamu wakulu wachingelesha gadi chono chidichimwe netuimbe tulondangana ne badibimba tuimbe nabo popa mwe ngakumune byaka dibimba tuimbe musambwe wakatamba satana gugu wakabika mutelusubani tatataka udine moyo kandi isanga aleluya amen
wakatamba Satana wakabika mupite mutulwani tatataka udine moyo kwangi Isanga Alleluia Amen. Yesu wakapita wakatamba Satana wakabika mupite mutulwani tatataka udine moyo kwani Isanga Alleluia Amen. Isanga Alleluia Amen. Isanga Alleluia Amen. Isanga Alleluia Amen. Eyo bana banzambi twakumva musambo mwempe kudi tungimba nonko netumve dibo batuyishe kudi Luka Nangabuka Luka udi utuyisha tuli bamanyi bimpelelo dididi tukudine na kudi benankilisto tuli bamanyi di tukwedi didi muntu yonsu manyi bwase mpasaka lufu nedibika bya mukalengo wetu Yesu Kristo bomutu akubala ngije tujijana fo bwalu bwa yeye wakubika yeye kena kunoko wakubika nuvuluke bumwaka nwambila yefa akajiyimungalelane budi mwana wa muntu nabumbwa kumufilabo mu byanze bya bantu babine bwa kumushifa bwa kumuchimuchamakane ne bwa kubika ye kabidi papita kumatuku asatu yeye wakubika bana banzambi myabiyonsu nidinwika langa nakakwena muntu dikayi bumanye mogujungulu lanyi kumvudiye di kubika nasho di kubika misami kwa butudu tujagulu faji muntu mwikale mulale tulu nyumva nashiba amene yayi no mubishi ali muntu wakubika di kubika misami kwa muntu faji mufemenes umvone wakubika kadi misangu ya bungi bwalu bwa bantu bafwa babika bikala ni moyo chendelele bumukalengi Yesu Kristo
kabiene bitamba kuikalako fadibu bakolo fatuyaye mumuganda wa nzambi bwalo bwajibika ngwamba bwase muntu wakadi mufe mene ne ujushuka kabidi kuikalangana ni moyo kawi kabidi wabulobe buto moyo wachendelele mene mbwalo butujitwa kuilapa lelo bwalo bwajibika mungu muyonsu inayi mene fatujitu tangila bwalo bulalo kutujibu mudi bwalo bwadikema bwalo kakwena muntu jujadi kamene kadi chidi kutujadi kila sembwa bimanyinu bidibu basanga na muntu mushiya mulukita bobo ni ditekemene jane tuyaya kutangila bumwaka dichilela badi basanga na munda mwalukita mwikala mutufu bana banzambi mbwalo mbutuji bamanye katwena chena shala nenu mutanchu mulenani luka ujudu isha wambane jalmingu jinda mene baka shaba bajiba shuka batangila baye kulukita manye bama mufajibuni bwabu bwalu bubatu moyo anu fajibu bakebanu bwaku bukumbaja baye batangila kulukita kabaka dibyanze bitufu baye bintu bya mufu ya mwimpe byakajibu balongolola bwakuye kwela pamubiji wa Kristo kadi bakadi ni bokufika mushindu kai kumwaba wakadi Yesu mubiji wandi ani kulukita mene bwalu bwabadi bamba mumuganda batujadikila na mabu akadi abunyi akadi bubela abujitu bwalu mumenji abantu bakadi nempata bumu akadi munkachi mwabafalese ne basoda kabakwabu kabakadi bitabushu bwadibika ja abantu bafekulufu bagenze nangu kuteka bumabwembwe asenujibikile bwabantu ababivi bena mashimi kabalu kwamba bwana mukalenge wetu wakubika kulufu bakateka mabwa abushitu kadi tangila ibama mwaba vajibu baya kabena bele menji nanshu bwane fatu ya yafa fatu asangana bintu bya bushitu falukita ngani watu mushila nabi bobo menja wakaka diko mbwa chini bwa bunene bwa dinanga jaka di munda mwa michima yabo janda muna jididi tegete chitu jibama nyambunene bwa dinanga jididi fo moyi ntatu ijimwa gwikala kumpala dinanga jididi fo moyi mapumbisha jimwa gwikala ku tangila ibobo bajibaya bwalu bwa dinanga jaka di munda mwa michima yabu bwaka jibunabu bobo baka janu baya bategemene bwane tuyaya kwele pambi jifamu kelenge wetu bintu bya mufu ye mwimpe bapa moyi bwane kutuyaye kukuji mapumbisha akajimabu akajimela falukita bajibaya baye ni dinanga baye ni ditegemene jakubwele bwakuya bukwele bintu byabo mumfalansa balo kwamba ne le dimanche de grand matin elles se rendirent au sépulcre emportant avec elles les aromates qu'elles avaient préparés pour le corps de Jésus.
Mais comment parviendrait-elle jusqu'au corps du Seigneur? Ne savait-elle pas qu'une énorme pierre condamnait l'entrée du sépulcre? La réponse ne nous est pas donnée. Tout ce que nous savons est qu'elles aimaient le Sauveur. Chitujibamanye bakajibananga Kilisto. Bakajibananga musungidi. Bobo bajibaya. Biane mabwajiku. Abika bakajinabi mumuto. Dinanga jakaji jula tenta munda mamichima yabo. Jibatumanu bwaba figa kulukitolwa mukalene. Pakafika bo bajibasanga nane mabwe akadipa lukita akajimumusha mabwe akajimumusha nukupa jibu batangela michuma yabu yakasumpakana bamba ne kadinga nyuwe wambusha kabiji mubiji wa mukalenge wetu bakasanga na mabwe mumusha. Bana banzambi bwalu bujibune na mwabewu digonga didi ditudinaji bwachini jibi kaja mukalenge wetu kubafwe jibi kaja mukalenge mbwa kumbusha mpata mbwa bikale buchimanyinu chinene kujibayiji bwaba mwana mwabo wakajibuni mbwa kubangila mujimu wabo jibi kadidi chimanyinu chaba bonso badibitabuja Kilisto jitu kwadi mbwa bobo kabidine babike bwalwebo badiba bwakula kudi Daniel ujuwamba mumvese wende mwibidi wa chapter 10 wambane bafwe babungi ne babike bakwabo bafwe babungi ne babike bakwabo bwakwikala bune moyo wa chendelele bakwabo bwakufishi bobo bundu ne kufetujibwa chendelele badine menji ne bakenke bintu bya mujulu ne bajiba lombola bantu babungi kubwakane ne bakenke bu mitoto kashidi ne kashidi dibi kajamu kalenge wetu Yesu Kristo didi chimanyinu chaba bonso badibi tabuja bobo kabidi jitu kwadi bobo kabidi ne babike kubafwe ne mibidi mipyamipya disanga jitu dinadi njana Kristo wakubika kulufu bwachikale chimanyinu kujaba bonso badi bamwita buja bwani jitu kwadi kabidi bobo ne babike jita buja jaba apostolo didi fajibika falufu ne dibika bya mukalenge wetu Yesu Kristo nungubutu jinabu twetu bena Kristo mbokikali njita kamene jase jitu kwadi bwaba bonso bakamwita buja fajila mpunyu wa Nzambi bonso bwetu netu angachibwe mumatutu bwakusangile ne Kristo mojulu bwalwa meyi akatushila boku di ba apostolo Paul ujuamba mu Thessalonike wakumujilu chapter ina verse umwetono kujiji chapter verse 13 kujikunu manda mukulu baju tubela wambane kanu bunga mijimichimi yenu bwaba bajibala ale tulumulufu bubantu bajikabayi ne ditakemen jetu nja kusangle no mukaleng jitu kwadi fikala mpunyu wa Nzambi wakujila amei atwakaji nawo bwalu bwa njiye ji bantu bonso tudibaji manyi bwa jibike ja mukaleng wetu Yesu Kristo nyongo bonso badi bamwita buji tudini buchimunyi
Diye di tu koleshi di tu sankish. Mumi abiyons itu di tu kalangan. Mudine jakilisto mkaleng wetu. Amen. Nunko butu nabo tulomba inzambi. Tatu nzambi mkaleng wetu tudi tu kusakidila. Balu ba uji utu yishi mubikondo biyons. Lelu di tu kudinene. Jate tu benan kilisto. Dito di bama ina mkaleng wetu wakatamba lufu bukole. Yeye wakaye mumwabo abafwe. Kumu kwa matu kwa sato wakabika kabidi. Na udi kalangana ni moe katataka musombo kuchanzi cha bukole cha tatu nzambi. Ebe mbishimikidi ani biadita buji jatu etu benan kilisto men. Nungu taske dile tatu bwachikondo echi chakane. Chitu jitu vuluka lufu ne dibika bia mkaleng wetu Yesu Kristo. Bamana kumva nunkwewu netulombele bana betu batutusha mundo machanza chebe tatu wetu badi babeji badi batumike mumunzu biyabu bakwa badi mumpitaji badi mumalu makole tutubasha mundo machanza chebe tulombele bana banshi ni bantu banunu bakaji bamulufila tubasha mundo machanza chebe tatu wetu kudi bakwa abu badi ni malu makole munzu biyabu bapangu wako kwa chila kadi tutakamana bwana wewe utu tegesha malma kola aluma tekete maya bululu alwan sukadi alumai matalel nongo kwa chabu bonsu badi mumalu makole munzu buyabu bapangu kwa kuya bapangu wakwambila kadi wewe nzambi dumuba mone amba jijabu nzambi webe bawe basankisha taski dile tatu tulombele masala yetu adikwesetu bwa muchikondo echi adimikala abundanga ni benelu kuna badibaso kutunye musoko ngwe bapa bukole ulamanzubu yabu ni mbanzi yabu kapichi taske dele tatu tutulombele mkaleng waji tunga misangu yonso we umulame mupalungi ni menji tuwene ujini benelu kuna babuni kadi chintu munda machanzi chebuka kwena wapabulu nyume mwakuchinye umulame umusankishe umupa bukole mabeji umbuka kudiyi ulamani ba munzu mwende tatu wetu mungu ikala nzambi wa bena Kongo bons ne abionso di bikalangan tulombele kabidi ne basumu jibwa betu batu tubigala ba depute bonso ne ba senateur mukalengo wetu ejime mukugu jumuni michima yabo mbile itu jitubelele matukonso nzambi wetu bamanyi bune ne bwa muju mutu akabasumwila mbwa bobo bele mikenji idimanyi mokula majitunga ne kusangisha bantu bebe ikala nzambi wabu konsu kudibi kalangana we ubayishe bwalu bwa ojumanyi mokugu jumuni michima yabu na shomi kala bo mabwe ikala nzambi wabu ubepu la biabu kumpuka mpuka mibi ni maluma kwa bwaji mokuba kwata nunku bafikile kujimanyi ja maluma lelele taski dile tatu bwalu bwa udi nzambi wa bonsu itabu jako dibene shijetu katataka kujiye ujimanyi mwaku nulama bwanu enu kanu lenduki ne uji mwaku nutega kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dine na kanu ichilema kudi nzambi umwefele musungidi wetu bwa Yesu Kristo mkalengu wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo biyonsi ne katataka ne chendelele amen yepa wetu anulame anusankishe yepa wetu anulame anusankish yepa wetu anulame anusankish